Enang katau ka mata-mata. Yasinita yasiminali. Yasiang lalu yasina palepang. Ai. Panrasa leta tuh, patanya tuh tolengin Pak Jai, ini tuh. Makanya ramalan apa guru gitu, kade megala datu icinai, ternyata cedengnya perlu. Kondre mon rutina, kalau manre malibet pakokorongi, tani. Emana tiali? Rite bandar lojo tabuku kanga. Angke esbuai talatoa. Nah ita si tape, talatoa. Kasi cindolo ya betul alto main. Tapi tani matu kokorongi tan nama parinajan. Ya tu agama tanpa guru ikor, tadi megala ada tu Cina itu kokorongi Pak. Makanya ya tu biasa ku pau ko ya nol itu atas ya kokorongi ko. Mia pabuka podangi. Kayak ko malah ki Andre ko mi buka ta aja mau tabumpungi. Ma apa mana boh? Mak bulu doang. Magi ku kada jamo tabumpungi kan mau puasa jete onange. Dega kasih na coba makundrai ye, pada halangan. Tapaliwa pa jena. Nama bumpung. Tule purai. Ya kode na capu Pak, mas senyawana itu teh mau buka tahu kah? Oliki buka amalan sapa. Nega nasabani, paidi. Jadi ia ku kada aja mau nama bumpul lada. Petuah bugis, cahaya iman di hati. Setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang kesemuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pak paha ala bappa ini manang iye Bapak Ibu sekalian. Isalai bolata na totama di bolana pengalata. Kasampulo lota tu Pak Yoko pole bolana Pak Bupati apa pasiha ko bolana gubernur lebih-lebih Pak Kopole di Istana Merdeka. Napa lupoi fotona tu, napa nataro ruang tamunna. Pada kita kumek kada, tai-tai, oleh ka di rumah jabatan. Ini mana ngiya Bapak Ibu sekalian ngiya asosoki malalisu dan ia rubah jabatan Pak. Bolana pemalata. Alhamdulillah. Napa potolong sigi deta kata tahu kan? Digaga pengawalan
Ipaguru maki narekotama ki masige aji atau pa ipatam. Napagi ilaw puang Allahumma ftahli abwaba rahmati. Puang buka kang kasi babanna pamaseta. Yan nanti di malalisul masige Bapak Ibu sekalian. Pak yilo ngetero pung Allah Ta'ala. Tabuka kang tatimpa kang babanna pamaseta. Masuk sa tikumatu aji-agyo ta ipasu. Napasilaw ri pung Allah Ta'ala, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Tabuka kang puang pintuna fadlika keutamaan. Wapilale. Jadi tama ki masigi pamasena pung Allah Ta'ala ilaw. Su ki masigi ilawi papilale na pung Allah Ta'ala. Magay na pamasena pung Allah Ta'ala ilaw ko tama masigi. Apa din ito gagawa dia tuang ngidi. Yan ito ko ang kasampulolo na sempajan na natuang, puasa na natuang, pasilaka na natuang, keliru gitu. Keliru gitu. Maga na keliru, nasaba, sinin na yarupa, polemang yaripuang. De tu tamas sempanjang, kotania pamasina pong. Makanya kok kada itu pabangi, hayya 'ala shalah. Dia itu tak kada hayya 'ala shalah. Itu kok kada pabangi pa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kada tok itu Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya tori baca asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kok makadani hayya 'ala shalah. Agi baleni pak kada kitu la haula wala quwwata illa billah. Degaga ila uleku sangadinna ila ule na Allah Ta'ala. Betul napa namo maluppo pa rajan nami inaye. Namo nalicco ki nolli kita ilong sige na degay pabere na pung Allah Ta'ala. Lahaw. Tapi kung kayo Bapak Ibu sekalian, insyaAllah. Jadi, ipakai suju, ipakai rokok, pabere na wala yung pung. Iyan ori sukurukan, nasaba pabere na pung Allah Ta'ala yoro, nalangi apa tiruang, na ipakai rima dicing. Yan aro ilor pung Allah Ta'ala tabuka kang baban na pamasita po. Yo ko na masini pung Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian di na ito mata masusah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh hari ini insyaallah maka dia pun Allah Ta'ala rilalanna aqram waladbi'e ya ayyuhalladzina amanu sinilna tumatappae irqa'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Lepuangi ya ayyuhalladzina amanu tomasangeng yali na matappa sininna tumatappa irka'u rokok isjudu sujuki wa'budu rabbakum sampai puang waf'alul khair pigau kideci la'allakum tuflihun sari kombang yang kakisar.
Ya cedeme bahas capak na ya ihe saru. Apa iya kusenge dega gatau de nane saru. Elo mana ki saru. Apa no cara tak kasaro? Yero denre sarakna. Irka'u rokok ki. Wasjudu sujud ki. Magani suruh ki rokok, yaitu ko rokok ki sitanren itu linroe, sitanren itu ulue na puncinge. Yo ko totong iko ye yase ulue. Na yero ulue, ye ulue pae koni romon romana. Oromonro timue, oromonro ingee, romonro matae, kote romonro da colinge, kote romonro otae. Itu ketemu foto setengah badan ke atas, no mironitan raitau. Itu ketemu foto setengah badan ke bawah. Ya, pada ini setan rai makanya riolo rotun nade patamacalat da ya ko kampo kuro biasa pau pada patamacalat dari king ketinggalan mumpi biasa de pagaga sisa kasih WC na tahu biasa rimi biri ledenge rimi lete jambang jaji ulunna na buku mapai na buku ulunna barade ni tanrai ya ko rewangi kan itu garupai jadi biasa tabuku lunna pita yawa tade de patamacala ada kasih biasa ro kada karupura sengotongan ta kakabe cinengero pada toniero kadede naga kasih tahu jambar ledenge deto naga makat biar ropuri ledengi be kanja bagaru tapi kadero langatiku aku moro matu na deto naga makat biar ropuri ledeng apa weh seto nyawai pak pura kasih na pakanja ki pemerintah na batong be nang kaje malika nangka pak ramalam memang nero sirra bulu-buluku pakorona ramalam ano kakasi bisa leku ya wale dei nangka poro jadi ku sak direkin ku mali kang iro tapi mata ada bisa di wakai mindre kompe Allah apa sih na bapak sekalian panne bakka kada kanal hadis dia nakan ajeku pakai showroom iya koro inawanawai be nukulena ro panne bakka ya ben oleh dengi kata ya ro pak galumu to koro ane gamale ro en ro le dengi ro hidi yaitu kota mali kang ipa cinengi di tu biring pintu bolata itu non relak tu itu cinengi di normondo bolata tu ya rumah galak mali kang imile tarasa katu no ni kasih laktu mena pendre asoso de ni pendre jinna ki ya mana ya maaf na korpa ide panisada nah kulang tu no ni ulu pa ko ni ulu en mon romana ko mon ro garata ko mon ro canti ko mon ro acai paling kalingai na wadi macate ko mon to ni mandre tau suruh ki rokok sindrere ni tu poncing aga guru Korea lah bapak ibu sekalian hikmana
mo pekunua kanja na tapang mo pekunua acata mo pekua lundra na mondre gagay pamiga gagata angkan na mitu tiga roe manyama yana naliwangi tajan ni apa koi matu pucuk mondre batuan na sinrere ni ului na puncinge mo nega kipa angkamana kekurangan kamana kekurangan yana tu nade na wadding ja na to isappa tapi to lide chenna mi tau paralu rita bayanang ka tau to lija na tau na sappa na susai tu alena maapa na nasusai alena korang bangatai di pak padang ka tu kekurangan kura-kura tandra ki kura-kura garata ki kura-kura putih ki padang kekurangan nako micai ki mite tahu pak biasa ku pokoi aja na namo urung motor onami kode tab ipo jita itu pamor motor onami mita toti jadi ko micai ki mite itu tahu pak kasus sele itu pena lalu motor onaka angkasiro nilainya paringarange aja sih napor may natiro may poilaw tau ang kasitu may ay suruh kiro ko bapak ibu sekalian bara ajaga abang kakang lalang atit pada menemuki ya na tunay niya wadito si pandangin ting bapak ibu sekalian si pandangin ting biasalah daw po kuno lego tau mahutba memberi nasihat perkawinan kaka iya tu salah set di hikmah na tu na bawa tau yotti matunrungan ko angka tau boting ibawangi botti makunreye ibawangi yotti matunrungan magero na sabaya tu matunrungange si tunrusa tapi dia na pada lopona angke yasang ulusai angka to yasa tanga-tanga sai apa kada biasa angka to yasa poci sai kada na kada to poci sai poci oti angka to yasa poci na ini to tie angka malopo angka to tanga-tanga angka to bicu aga betul na iye keluarga na tu arone wemboen doe angka tu malopo singi kato tu tanga-tanga kato tu bicu keluarga kada komaro pak itu na din nawa dipandangin tetekan yanu moa siapa ki ang kaga keluarga na malupo ya ko tipa ya ko ulusai na makanja tasekna kanja ni reking bonyo-bonyo na ibarongko mega jajinna makasito jajinna ya ko tanga-tanga na bandang mega jajinna ko poci oti na makanja tase-tase na isanggara bosi-bosi maki-aki yandre pasi yandre pecoladang napa pasinu kopi kode na ramalang ya ko ramalang ni tabe alhamdulillah pada leng hibana poci oti lengi kesinna tanga-tanga na letui kau ni di mana pak? Leng itu kelebihan na Andrikku pak desa. Kada kira-kira ulusai. Lete itu kelebihan na yaji. Lete kelebihan nero. Lete kelebihan na. Iya nero na paral tu siama. Jadi kumeki makasing. Pero. Yaro ulue ngicek deh. Kade pangulu lomai ki cioni
tanang kada toriolota salang kaji mulongi yana tu ulue ya kode nama kasing yana runa bahaya lah ada ko masalah ulu kepala ayoro yolo. Tapi aku tambahin cede yana tu suruh kima puasa orang yang ketok bahas yaro metona isuruh kima puasa yaro may tahap pa sini nang kerulu pero pasolang yan ang kataw ka mata-mata yasinita yasime nali yasi ang kalalo yasi napalepang ay panrasa leta tu patanya tu tolengin pa jai ini tu makanya ramalan apa guru gitu kade megala datu icinai ternyata cedenya perlu kondre mon rutina kalau manre malibet paku korungi tani emana tiali rite bandar lojo tabuku kanga angke esbuai talatoa nai kasih tape talatoa kasih cindolo ya betul kalau main tadi tani matu kokoroni tan nama parinajan. Yaitu agama tanpa guru ikor tadi megalada tu Cina itu kokoroni pak. Makanya ya tu biasa ku pau ko ya nol itu atas ya kokoroni ko mia pabuka podangi. Kayak ko malaki Andre ko mia ibu kata aja mau tabumpung ni. Ngapa mana boh? Mak bulu doang. Magi ku kada jamota bumpungi kan mapuasa jete onangi. Dega kasih na coba makundreye pada halangan. Tapaliwa apa jena. Nama bumpung. Tulle purai. Ya kode na capu pak, mas senyawana itu teh mau buka tahu kah? Oliki buka amalan sapa. Nega nasabani paidi. Jadi ya ku kada aja mau nama bumpul lada. Ya kode nama bumpung kota poji tasading. Weh makanya kajian saja nasuna nuta sepuh mi yang tambah-tambah tambah ki Maria tu. Apa nuli memang iluman re. Weh kanjak pa itu tambah-tambah na tu malundala ada nasi-nasi ba tambah-tambah na tu. Tapi ko para masesan nakoniro yena ro agama ta pa lalangi ramalang mi pak guru ki kede aja nasinin ne ro te cinne imana takarampai ki ono to aja lamarin nang kamana ni lalo rupono oi taro mana ri lamari apa lakain na kasi kaca palasti nalang ni apa mon romana ngiro kaca liwa kanja ni lamari kaca mau bau balik ya apa nalang lakain na ai ya to mikwa aja to si tersinggung ya kode nak gua tanya ginas meki pakasingir batuan na bapak ibu sekalian itu lah kita kasih alena tu dupai yang alena tu sapa kami na justru mapai pale astaga insyaallah dia aja sini teman-teman lebih kengkah kau rokok ki kemudian maka dipengatala suju ki ya kata rokok bapak ibu sekalian silampu umpi poncingnya na ye na ulue tapi kata rokok pak yawa ni ulue ya se iponcing batuan na pa intina sampajangi bapak ibu sekalian salah sedina mapakatunale. Kemudian isengi lisuk itu ditanah. Minha halaknakum itu pui mapa kukura kinalama
Menilisu pura baca talaking kamu tanah tu. Kata biasa 10 lotak kamu to napa nambah totong. Aku poy metu na kamu talu napa na pakanjaki lena na baca ni minha halapna kumpole kuturitanai pancagi. Fiha nu'idukum ipalisi sakope maloritanai. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra ni napa matu ipatokos sakopole ritanai. Betul ni di mana pai pole mana ngiri tanai. Jadi deki gawawad di mabangka. Ina mana noron na kaitan na angka ulusai, angka tangga saya. Betul na dinawadi ko. Padaling hebat. 10 lota migay orang paran na pa alhamdulillah. 10 lota dia na mega orang paran na lekte tu hebaan. 10 lota makurangi orang paran na lekte hebaan. Ia na rama kanja duangnya pa ipadita pada. Pa aku pada kipa deta dega beda na. Betul na ya pada ki dia na heba. Apa na dia na heba? Pada ki sogi ni kan nami magarusam ni. Yan naroon na din waling pandangin tete pa. Bisa pang anggota pa nito kay kapatero napakin regalukum. Tapa na may manre-onde-onde nasapa mo. Naparulot pinapanasapa ba? Tapa na nusete kay napandangin teleng yero namo di na marepa ka. Ya pa ko lang we to ko kasine matandri jaman na alhamdulillah. Weh, bapak ibu taruh na. Alamat kenre. Pakoy ro ta sarang sama. Ko patutok tulong. Hindi ko ani pandangin teh. Pak balupa aja nih. Nah, sehingga pemalunra kajun na ko diga balupa aja. Ya mana na rupa alhamdulillah. Kung inawanaway man ang yaro pa, bay, ito nga yaro pong Allah ta'ala, masyaAllah. Pato ang yaro, lakto mo pa, tuloy ko nawanaway mo pa. Ito nga pong Allah ta'ala, betul-betul. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Malah, ada kinasayang. Papi dia paralu nga gagay, maapa pa, napili masempo. Apo tu dia kalata, pwede na paralut, tau eh. Kuche, day bonte to. Ngayon ito paralu, masod ito bonte to. Pero paje nadiga malundra ko din na gapaje na mapen mo sempo. Yan ay alili masabu di sekidapan na bicapu. Nadiga marasa ko diga yero. Mo 20 juta modlengi sa pingi. Mapabot na diga paje na. Masyaallah Allah Ta'ala. Apa cinengi masoli pa je. Na jadi kasi to pa di. Bansa ko may roto ko makulya pa. Suran. Ucap pun itu napela lakasa. Pero may nabawan no. Lakto boleh napay nabaca to. Napas mapikiri. Panapinikiring. Mapa pinalakto. Tapi alhamdulillah. Sempo pa je jadi ko dia ang pabarra naso ni. Yan na manaso ng drewi bolo ay kapaje. Ang kato na talo na cedi. Yo, apa na pa chiningi rumah soli pa je. Na. Lalo ang inge. Lalo na jinyali. Pamati ko dito makinyaw. Pabire na rupong, ginangka ni Reking ro. Imi ko to malangi HP linki ki. Bungalata malangi gaga de. Apa jadi dari kang mangkai kinasang dari kang mangkai na bula-bula matan. Astagfirullah. Jadi isjudu sujud ki. Maapa ni ko sujud ki payro dende oh hintin. Lisu ki itu makanya si mama ki mabali bola ki aja ta to melo to si salah to li situju ki kapan ustas nana bombe ki kade ku bombe ki kada ki di de ku bombe ki
Ko na bombe ko kade ku bombe ki. Kade de ku bombe ki. De itu si bombe. Yang ko kade ku bombe ki. Tapi kada toki ku bombe toki. Au. Yoro solangi ko ni Pak tahu dia nama cha idi tahu dia nama cha nasa protokole ali na bangun pada kada iko bangun to bangun ni iko tahu dia nama cha ini macha koner biasa podang ni baligalong ni natapakiru kita we aja tapak kadaki iya romanula dah ya apa wadi tu jaji kasi dia natungkay kama ku koe tanya na pak bingku malah ada pake dompin na pake tayo pak ero dompeng angkan tak pamaliwang nule lain na nawaya pa dompeng ero tapa terlambai na pese koplin na nape pali nala kita tanya apa galun na dia nadapi palampui jadi talutongi koro to dinala masiku padahal malampu mero akademi tahu bagayero mabali galong iba na data siyama sisengin apa no cara na palistas iruseng ko tete siyama na logalong robse asoko kang bawa ki soko si rumah kade alete balo dolo batti pa pesiano tete na bolo itu ami minyak baru apa itu roi iparakile mo makapirre bawang bawa kajama mijo la jamata matur tei puru menretoni tolli kime pa puro masok ko manaro kime oh itu korigi pito galung itu nasokko dia mau siap buku capu tu. Nah, komatu ba podani kade de gajero na tei keru kita ero. Wah, itu na paya kuna wana isok po. Kada ma siri-siri masading kade iya naruno kanja ka po. Jadi ya apa Pak? Palampui. Na marus semua tu kade kuno jangan ni Pak, iya narpe jama tu perkaman soko dia. Kairu. Ya apa ko si bata-bata yang ni jadi cerita tuh, alena cerita tuh sakit di sini Pak. Latu apa tuh? Latu. Bali bawa laki Pak, nama liwang reking ya tak kena pawai bola na tahu apa jenuro nama liwang jero pawai yas na liwang pala jero pau ni kede ya ko apa jenuro pari aku lemakin re bela angka kan reku tua di menre kir nulis juga aja nama kanja buahna ya putu ko kada ki ko tu aja na taruh ni Pak tapi matu ko maboy di mana nama le buahna aja rekin na daun nam itu ya lang ni le na sila dasar ni daun na apa tapana angka padang kange kade ko do mana ka terus liwang ko toy kasih gula-gula matan na beli bola. Padang kangi mana malay na di mana saring ibuan. Nah dia ko pagurongin na di pesantren ni Pak. Kakak na dia tatang na rupota na. Tangabu na kasi pawe pada nu 10 ni daw na. Tangabu na ya rupoy pada nu 10 ni daw na. Iya na roi pulung. Yo kiri tatala to iya mi kala de ti pulung. Olo ya na ro daw poy roi pulung daw na. Ang kasirong talaki ro tambah 3 ni jama. Tapi tu kasin na tu pawe na di pulungi daw na. Tapi tanya tu alena man ribuana. Jadi di matu man ribuana memang di pulungi daw na tapi insyaallah buana tu matu di manre. Kone ro kuma tekkai pawe pa be. Anya na malah nyawata. Kota paturungi na. Paling tidak apa tu berang kede apa no mito kiga balu di tujuan na bola teh. Wah taron na kasi pangkat amuku. Taron. Mario tu nyawana. Amo tu nule matak kiki siapa tang Mario tu kada weh. Aja.
Iya ni ko daun na malangin apa? Rapang. Koro, insyaallah kusiama ke koro beli bola pak nyawa. Apa sama nyawa-nyawa ta? Masanggara ina kiri yang sanggara tu. Tapi kode nak koro. Koro ba? Ya gimana sah manas. Makasih nga beli bola insyaallah. Menyama papina ding menyama. Biasa ku pau tuh minimal satu sama. Biasa satu sama. Mandri sanggara, na kiringan sanggara, jadi alena mandri sanggara, idi mandri to sanggara, satu sama. Salah cek de dua sama. Biasa dua sama. Papasan na torioloy, timali, ibisay panen atau ikipalisu. Agi se nero, aga betul nero bu, lise iki pemang. Ya kode lise iki bisay ha. 2-1, bakto pasanggara dito ko na bisay. Iya ro batuan nero, butoriolo itu deh na palampui. Epimali bisay. Batuan nero, lise iki pemang. Ro batuan ro. Ya kode lise iki bisay ha. 2-1. Makanya tu alusu carana tu kada tu kode gama kana lisi kami tabe na taruh ni jolo paneta sapuset ta pamatu palisuna alusu abetuan na pura pimatu ngacinole kokoronyi nah lisi kiri cinole iya narona 2 sama salah cek dek 3 sama tapana reke na bawa cinole be silalo na pura manasu doang jolo-jolo na bawa ya nana kayak doang puri nasi laktu ribolai be lesi pura na kabuano koro kasina ko bali bola kina makan ya alhamdulillah jadi sinin na tu gau-gau na toriolota pang kese na cuma ko ni di ibalo salai pena termasuk pak katuko angkat tomate kato angkat tu nasa toy pacera bulerang. Lo to kaburu konro enu muhe pacera bulerang muhe. Dia tinggal rengu tu tamang aja pak. Kumeki menre ikra. Baku pacera. Agama sunero. Beh, eta pajiti ki paguru mangaji he. Bawa ko may manu. Na yandre, igere ni yandre siwa, yandre itu si bawah, menurut ya rumah ni bawah, nakuar masuk. Terus mau pe kubuleran, ibu leval tahu, jadi kubulen itu mah turun lisu, mana di mana? Ya rumah masuk, tanya mak kade, ya kota balo salah, keliru tu dia nak pro. Alus ucarana, ya boleh nama tu Andre ni manu tahu pak, wateko gitu. Kau mana roh bapak ibu sekali? Baca doang apa sana roh? Posi bola. Kata tu, kau baca doa bapak ibu sekalian mohon maaf. Ya, aja salah, aja tabalor masalah. Ya tu posi bola, ya tu pun na bola itu lele kok baca doang ni. Megala na urusu. Aku sekali te tawana pun na bola ye, pena pun na bola, ya naro. Ikon maafkan hari ku si bola taro pano, ya romo kamarana ro, ya naganggu tau. Tapan nama tu laba mana tau, tapan ko pemaradin na cedi, capu mana ni noronang, tahu no male tawana pun na bola. Aja tabalo salah, keliru gitu. Pak Riolo bapak ibu sekalian, memang cara anak pun tahu siapa yang puang, pada lainnya, nak bita lagi na Ibrahim, na itu bulang ayah nak puang ni, apa matar yang pun, kita pana lah bulang kayak itu ni puang, banyak, pana mampu mata saya kayak ayah nak puang, apa ia nak siang di no ia ni rumah,
Tapana labu sia sekadai tania. Nai tewai aide na tu tahu. Ko digawai. Iya dia cocok. Kemudian nai ta siapi aide na manasu ikut ai. Ya tu na biasa masuk kok patan rupa tahu Oko pulu bolong tanah. Tapi kade guru tak aja na nama koro. Apa le? Pataru ni maka di pungala tala. Sinin nagagai pungala tala mana? Ipa kodi ro. Bate na ro guru tak biasa tarangkang ibarang macawe loridi barang menyamang itarima. Pangkana sa bokkana masakkan. Logi bolana tahu. Nangka bokkana liwa sakkanna. Aja nero bokkai mugorai. Woi, yana ya rubok kami muan, pede muan tu pede apa nih borak-borak? Ya kok dia nasi orang ipa aina to aki. Tapi coba gare punana tagurai. Bok kamu Apa kada tu punana? Hei bari, bok kabari. Oh tapal lelo ko na tu. Punana gorai. Hei bolong, pula bolong misalnya. Oh tapak kelo ko na tu. Pa aja magongkong, pa punana gorai. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, pungalatala ton remilau. Pale na mana pun. Bapak Ibu Oh. Astagfirullah. Apa jadi palanya jangan mondri ya. So lagi sana jangan rotete siapa nih ay? Tete anan nih ay. Sini teman-teman lebih kan. Jadi setuju kibab. Kemudian wa'budu rabbakum sampai puamu. Sampai puata Bapak Ibu sekalian maksudnya ya rusinin na serong pungala taala tajamai. Yero na cengi pungala taala aja tajamai. Iya na salama apa pak. Sinin na serong puangi pak tajamai. Pasirupu aja pak. Pasirupuang. Pangeru. Padangir kengir sampul. Pak ini kang alhamdulillah. Nah ini mana kang pasurun aja puang jamai. Yang misal kadang gotai. Yero na sustase. Ya tuleri masih gelo macarama. Apa tomatapangan mo turi masih ge. Yero dua na lo masih gelo. Mama si pungala taala pa alhamdulillah engkau 10 lo tu male sarap. Weh, tongor pungala taala batin ay pide cengki di. Iya na kiri si tahu lo kato-kato tanga ta. Tapi engkau tu ko ni anggota napa na tiro na laca ni tanga na. Ay. Batin or pungala taala angka si to malagi sarap be. Tapi dek tu na paturan mo pak. Kung laca tanga mo soy baja pi. Ku kato pamilon itu kasi pedisi. Magi na para lupa iparingar to mate ki ba. Mapa ni ko mate ki isalay mana pa. Napa pakaliali to pa iya lino pa Yer pandrase to pa. Pada dito je ko mondorilino. Apa yang watang ilada na manas salay. Ya na rumay pakasing. Makanya yero na surong puangi lalu sarat jamai. Yero na cengi puangi ayat jamai pak. Kuna suruh ki puangi itu decet tu. Pada itu na suruh bawangi. Tahu lagi suruh ki pak. Tahu lagi suruh ki tahu. Nangka di Cina. Itu tukangnya kang angkesa buruh.
Gitu buru ke podangi kade lo kami baja lo tu. Ya tu doi. Tapi angka buru Bapak Ibu sekalian tapalannya bawa mi. Cawe je. Lanya bawa mi apalagi kami macur penggawain tapalannya. Oh kere-kere tu penggawai tu. Mana apakah? Macur kina. Oh tapalannya. Padahal kau de pulau de tu bagaji ka. Oh koro. Tapi mampu nak cai. Tapi apa perlu ni? Yero di pungala tala pak. Mau dia kalau masih dia tak lena puang. Dia tak mau puasa tak tamu te puang. Dia gagar rekeng. Dia na halang dia. Mangit na suruh ki makoro. Mi ko makanja ki. Mi ko makanja. Nah iya tu na suruh ki piwas. Jadi makanya sinin na tu na serong puang pak. Dece mana tu? Dece mana? Jadi kota pigau ni rupa serong na pungala tala tu pak. Iya na riasa pamasi. Apa nama sina kita bunga latal ke pasiron jama pak manyaman itu bapak dingin Bapak Ibu sekalian. Makanya a'budu rabbak sampai pomu. Betul na tajamir na surong apa na para lu jama pak ya tahu lagi jama pasiron apalagi ko bunga latal alin malam malangi pak. Aja tajamir na cenge pak ya tu na cenge pasti maja. Tanah mana ini pak. Makanya itu pura de na makanja sipana tu pak tapi makanja sipana. Nah, ya naruna nanti nawading mite tahu pak, kuang kade nama kan jasi par, si tongan na tawata. Betuan na, ya aku berhasil kina majecit te negara-negara ini pak, aku pigau ni deceng de nagapak gangkan. Makanya ini tu usaha dakwah, malai sar atau ngapi deceng, ya tu di luar biasa. Pak aku mas sempaja ni rutu puri deceng, pak siagi apalan na lolongan, siapa tahu apalan ni lolongan, pemalai sar aron mak di madecit tahu masalah lebih kekah. Ya norna kada pungala taala sambungan ya waf'alul wa'budu rabbakum waf'alul khair pada pigau kiman decing. Betuan na kuangka kesempatan mapideci pa apidecingi. Api asang o kada rekeng paling kungang baja ko de cawi pada loki majamalo. Ya. Lalau ni aja tak kada isna tulidin jelau ya cau to na kusading ai pangkato me tu waraji macam malu pak angkato si tanga-tanga angkato me demet to jadi i di marajinge pak talaku-laku ya. Mapai deselop itu gara-gara tu na dupa suruh bali galuta rumah kutu macam malu gara-gara ini tu jadi sagi na dupa yo na pandrengnya anak-anak tu si pak lupa palang. Jadi aja tak ada ya cau tu di kana mi bayar aja tak cau di padecengnya tu. Ya mi rodena lauroi mi yoli apa tanya tu tahu lengi apa padeceng pak alete padeceng. Kuasa rumus nama nasari korangnya in ahsantum li ampusikum wa in asatum palaha. Pada pigau koman na deceng alemu tu padicengi wa in asatum palaha nareko pigau kianu masalah ini mutololongan. Ternyata Bapak Ibu sekalian terakhirna ayat la'allakum tuflihun sareko mangi angka ki pada saro. Jadi capana ayat saro manassa komelo ki saro yaronang rokok ki suju ki batana sempajang ya lalu dek terpegawi kemudian sampai pota sininner nasurong puang tajamai necengi puang aja tajamai kemudian waf'alul khair angka kesempatan mapideci ki la'allakum tuflihun sare komang saroki konroki mesaro pa saroki relino saroto iri akhirat kumadecengi pa insyaallah linota makasing akhirat ta sukses magai mabalu-balu kina malampu kipa pagdiangkat toloridi tu agi kita jaman nama kanja bateta tu de pada selesai jamatan kasih jamata tu kan bola kipa nama kanja bateta jamai de patu na selesai jamatan kasih tolo bola ta kade kupura matu jamata tu bola ku sita jam kade ang kapo yolo ta kade pura to pihayetu wa makanja bateta pak koniru tapi kode nama kanja bateta pak matangangi tajama jamangnya nak kada tay papisay yolo dala.
nulek kade manipi-nipi doye kontromai manipi-nipi doye manipi-nipi bate jaman para batun na bapak ibu sekalian yai kumakanja kitu ini mana lolongi karena itu nala desa nala sara di mana ngi pak panitiata andrita kepala desa nala sara dari komang si tambah-tambah desa ternyata masian di pale saliwaroe nai di pagalungi bapak ibu sekalian dia koramalangi kele nan itu tapi insyaallah nasabay pak doloy nasabay desa memula barak kay jama-jamata dek tamit tari galungi tapi wadis selesai jama-jamata nasaba petunjuk na pengalatala tolilor kuang kasala pa tadang pangalalo ka terutama naro kagak tersinggung biasa di micawa to ya tabe kuang kagak keliru boleh mana gitu kasih ria mana tuh ya bala apa tuh kasih kukatai lo kampotai kampung alupang na dosa kulolong jadi tadang pangalalu ka buat tadang pangalalu ka pak kuang kasala boleh mana yang ketujuh bila ada 4 walau pengalatala tapi kalau ketujuh dia kalain sengan inna boleh di pengalatala memagi-magi aru 7 ini pigau barat salam kiri nun rocinam pae natola bari akhir unro maradae bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'mahu wa yukafi masida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتحشؤنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله المستعان عليه تكلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته